Thafari ya kuingira itora-ini ria Mwanja, Odore, Samicha na matura mangĩ gĩcigo-inĩ gĩa Tana Delta kaunti-inĩ ya Tana River ti ya magũrũ kana ngari amu kũingĩra gũkũ no ũhũrire gatarũ mũiko. Ĩno nĩyo mbica ĩrĩa ĩratunyita ũgeni gũkũ tũkĩmenyithio maĩ maya mambĩrĩirie kũingĩra mĩciĩ-inĩ ya aikari mĩeri ĩrĩ mĩhĩtũku. Harĩ famĩrĩ 350 iria cikaraga itora-inĩ rĩrĩ, no famĩrĩ 150 ihotete gũthama, arĩa angĩ magĩtigwo gũkũ matarĩ ona gĩa kũrĩa. Na maji haya ambaye sahihi inatuathiri. Hapo ndio tunatafuta chakula, kwa sababu tukipata samaki moja tunaweza tukakula na mafamilia zetu. Bila hivyo hatuwezi. Juu sahihi hakuna kibarua yoyote hapa. Pesa wa serikali tuangalilieni, sisi tunatabu hapa. Kina mama tumesumbuka, hata watoto wetu uko njaa. Hata mimi sahihi nazungumza tuko njaa kali sana. Uyu niguo muikarire wao makiuga matire munyaka kuona rĩrĩa kwaura no mathamire na kwara ng'aragu nayo ikamagomera. Maisha ya kuhama ina reduce life yetu. Manake hiyo kuhama, hiyo rasilimali yetu wa mara nyingi sana zinapotea kwa sababu ya kuhamahama. Na tusipohama pia na hali ni kama hii. Kwa hivyo na wakati ya ukame pia kuna mkondo inatuhathiri na maji ya chumvi. Na wakati hii pia tunahathirika hivi. Na hatujui huwa serikali wanatuangalia na macho gani ama wanatuchukulia vipi. Gatarũ gaka nĩko mwĩhoko wa aikari ya kwa ihinda rĩrĩ, munyaka wa kũgwĩra ũkegĩra na mweke wa thabarĩ ya kũrĩa gũtarĩ ũgwati, no mbere ndaya ciana nĩcio iregatĩra tigiti wa mbere. Na waleta kwa nchi kavu kwa urefu ni kama kilomita 2 kutoka kule ni watoto mpaka kwa nchi kavu ni kama kilomita 2. Na mimi nimejitolea tu, manake hatuna usaidizi wowote, kwa hivyo tunajisaidia sisi wenyewe. Ona areithia matire na munyaka kuona ona mahiũ no mathambĩrire maĩ-inĩ maya nginyagia kũrĩa mangĩona nyeki ya kũrĩithia. MCA wa gĩcigo gĩkĩ Musa Wario augĩte nĩ kĩeha kuona nĩ mĩeri ĩrĩ mĩhĩtũku na gũtirĩ mũndũ ũrĩ woka gwĩtĩka aikari ya Mbu. Serikali imezembea, naanza kuikashifu ama kuikemea serikali yetu wa kaunti kwanza. Kwa nini hawaja kuja kutoa response yote hapa? Licha sisi wananchi, licha sisi individual tunajitolea, tunakuja ku rescue wa watu. As a county government hakuna hata serikali imekuja ku rescue these people. Na istoshe national government bado wamenyamazia. Wanaona kazi si yao, sijui wanaona ni ya county na wao wamenyamazia, hawataka kusaidia watu kama hao. Oho agĩcakaya kuona atumia na ciana arĩa mahotereirio nĩ mĩrimũ, akiuga gĩkĩ no kĩambĩrĩria amu kũrĩ na ũhotekeku wa gũtuthũka kwa mĩrimũ ĩngĩ. Mchana wanapigwa na jua, usiku wanashambuliwa na umbu. Hivi sasa inaambiwa kwamba watoto kadhaa wana homa kwa sababu ya malaria. Na hivi sasa tunazungumzia kwamba kuna dengue fever, cases ya dengue fever hapa tayari. Kwa hivyo yote inasababishwa na maji. Aikari aya nĩ metĩtie ũteithio wa naihenya makĩria mũno wa gĩa kũrĩa na dawa. Tujui huwa serikali wanatuangalia na macho gani ama wanatuchukulia vipi katika kutusaidia sisi. Na kama ni kuhama, ibidi serikali ni watusaidie ili sisi tujue tunahama na rasilimali yetu iwe inasevika. Lakini bila hivyo hatuwezi tukahama. Afadhali sisi tufe hapo kwa sababu rasilimali yetu na watoto wetu na kesho shule pia tunadaiwa. Na sahihi kuna mashamba mengi zimeharibika na mali yetu nyingi ziko hapa. Hatuwezi tukahama. Ugonjwa umetuzidi, hospitali yako mbali, barabara hatuna, maji ndio hiyo, dawa hatuna pia. Madaktari pia tunataka sahihi. Na kuona arĩa mathamĩte rĩu mambĩte kambĩ kũraya na mĩciĩ yao nĩ morĩtie thirikari kũmacarĩria kĩhonia gĩa gũtũũra, kuona ũyũ ũkoragwo arĩ mũtugo wa o mwaka. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Waduro.